Danas je dan kada se u Zemunu održava Zemunska regata. Neko je sklon da je nazove i Beogradska regata, ali eto mi u Zemunu volimo da kažemo da je to naša Zemunska regata. To je tradicija koja bi trebalo da potraje malo duže. To je promocija reke Dunav, promocija sporta, promocija svega onog što je lepo. Na taj način skrećemo pažnju javnosti i na ekologiju koja naravno prati sve ovo, jer od odnosa prema samoj reci, prema okolini, prema sportu zavisi